Takže pravidlá sú, kto príde v havajskej košeli, dostane drink zdarma, takisto dostane ten havajský náhrdelník. Čo iné si želáš na Summer Party v Bratislave? Krásné dobré odpoledne, Bratislavo, ahoj! Can't have it. It's not good for my mental health. Jdu lovit, těším se, brutálně, teď jsou tam, kde jsem chtěl být, teď jsou tam. Bude teplo, bude to horký. Každý zápas je nejtěžší v kariéře a určitě Milan je kvalitní soupeř. My jsme si neříkali, bylo to intenzivní, bylo to super, bylo to tak, jak to má být. Jdu prostě skrz. Za mě super a jdeme si pro vítězstvo. Za srdce. Těším se, je to tam, neříkám si první kolo, cítím vítězství. Oktagon je späť v Bratislave. Není to tak, že ako promotor sa to snažíš predať, že jo, to je najlepšia karta. Ne, toto je vážne najlepšia karta. Tak stoja proti sebe tie dve kamenné tváre a tá vážnosť, serióznosť a tá sila, čo z nich vyžaruje, tak to ťa úplne prestúpi, keď tam stojíš. Myslím, že to myslí akože vážne, že proste fakt, že chce to. Každý zápas je ťažký. To sa ťažko hovorí takto dopredu, nebude to ľahké. Ja s tým počítam, že proste musím tam dať 100%. Že v Bratislave očakávam, že proste tam ľudia budú učať, urobia proste bordel a budú máhať dopredu. Dobre sa cítim, váha išlo pomaličky dole, ale postupne, pomaličky a na 100%, takže teraz som sa naplnil, dal som si pizzu. Atmosféra určite bude brutálna. V Bratislave furt som mal veľmi dobré a atraktívne zápasy a vyhral som furt. Očakám aj zajtra a očakávam veľmi ťažký zápas. The eyes are blind. The eyes are blind, so stare down don't mean nothing for me. Yeah, because he said it was an easy fight, and now he says I'm one of his toughest opponents, you know? I'm the underdog right now. In my head, I'm the underdog, so I want still to have the underdog capacity. See, I don't really care about the stare down, you know? It's all about the fight. Like I say, eyes can be so blind, and so... Let's go! I am rehydrated right now, I'm feeling good. There are no easy fights in this game. The worst opponent is always hard. Anybody who's willing to fight is a hard opponent. Styles make fights, and I'm a bad style for Keita, that's the thing. He's a champion, there's a reason why he's a champion. He has his attributes, I have mine. We will see what happens. I am the most red and the most dangerous at the moment. On je celkovo zvláštny chalenisko. Moc sa v ňom nevyznám, moc sa ani nechcem riešiť, idem si odrobiť svoju robotu. Vnímal som to, pozrel sa mi do očí, ráno sa mi nepozrel. Som rád, že sa mi pozrel, beriem tak rešpekt, že sa ten super pozrie do očí, že si poviete, že zajtra to bude válka. Videl som tam, že sa na to teší, videl som, že zvláda to všetko a to ste videl v mojich očiach. A extrémne sa na to teším sa na to domáce publikum, že ma podporíte. V sobotu si rezervujte čas pro nás, bude to skvělé, díky moc! Už 27. na Octagon Summer Party v Peugeot aréně. Lístky v prodeji na Ticketportal.sk.